Siney'nhlobonhlobo-ke zamagrafu ahlukahlukene, yabona. Kodwa sina-two main types of graphs. Sinama-continuous, sibe nama-discrete. Ake siqale ngama-continuous. Ama-continuous kusho ukuthi kuxhumene njengama-straight line nje nansiyana. Axhunyiwe wonke lama-point, axhunywe nge-ruler. Sibe nama-curves. Nayi i-parabola, bekungama-coordinates angama-point konke la. Ngawaxhuma ngesandla ngobuchwepheshe be-art. Ngashaya i-smooth continuous curve. I-parabola leya. So i-parabola, nansi i-parabola. Ahlale ihamba nga-two njalo ama-pairs. Nayo i-curve. Esithathu i-continuous bayibiza nge-exponential graph. Kuthi-ke u-x uyi-power khona. Uyi-exponent. Nayo i-curve nokuyibona. Ngiyakwenza-ke ka-grade 10 ukuthi ihluke ngani yonke la. Nama-equation akhona. This year nje naka-grade 8 nayo kuphela into engifuna ukuyikhathaza ngayo straight line. Asibone-ke la-ke kuthiwa ama-discrete manje. Ama-discrete ama-points a-unconnected, ama-individual point, yabo. For instance, njenge-bar graph, yabo. Ungawa-imagine kanjani nje ama-unconnected individual point? Imagine njena kuthiwa nanti elinye i-point, elinye lilapha, elinye lila, elinye lila, elinye lila. Akho straight line ongasidweba wonke lama-point. Akho curve ongayidweba la. Ayikho nje into ongayenza. Lihambela lodwa leliya. Kuvamise lokhu kwenzeka kuma-point anje mhlambe ubuze into enjengo, uthandani, i-K_F_C noma i-pizza? Omunye ethi ngithanda u-K_F_C, omunye athi ngithanda i-pizza. Ayihlobananga lezi zinto, akwazi ukuxhuma olayini. Babodwa be-K_F_C, babodwa be-pizza. Babodwa bama-burger laphana. Akuhlangenanga. Akuxhumi. Yiwo-ke ama-discrete lawo. Unconnected individual.